Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki arngut ki kertong keseng National People's Party ki bakentup ya uba Bats Cameron tatiang. Uba dai hagajuk kapor sitting MDC jongga 23 Mairang Nongklau District Council Constituency. Bat uba Syarai Lang Wardri naga 24 Pariong Mauthat Raishan District Council Constituency. Haga lifeway tarik ukalan kot arajar arpusan. Kila lej bantep kerteng yaladi hakmat ki returning officer jongga office DC Eastern West Khasi Hills District. Banyakun yaganega election MDC kaban salong haga arpuway tarik urempang arajar arpusan. Uba Bats Cameron tatiang ulaong bakatong kaba hakmat jong kalong ban bu yakipaj ba hakmat bat bau sngau scam ban job yang haganega election namaru bu yakajingshania hakipaj ba. Nagaliang jong uba Syarai Lang Wardri ulaong balada job udon yakatong ban yatrailang bat ki dorbar kur ki dorbar shnong bat ki hima naga benta ka jingmentoy jong upaj ba. Tong kong kalong mi bambu shwa ya ki pat ba di kibril baro syakman naga benta joki pil ke jonga kalong ba hakawat ke kong ki pat ba ki layo i ka thong ke ai ka ba ngi la pasang man ai ki setri bo hatam ka thong hi kalong ka bang ngi ki tiu ya karoi ka pat naga benta pat ba kom juru ban syakman ya ki man ki bakta ya ki isu jong kari ba kacai bungriu nomor ba dokumen kenika tem ke baladep bang yo ban don kum MDC na po kam mairang konstitusi kejongi ya la ban yo seniang sibun hakaba ni trelang bat baro lai pungut para MDC kejongi ban priyo iki kejongi yo ke koridor ke bang pat jijia ke jala kejongi balik pat ba ke babun tip ya kata nila yo ban pas ni kalang bil ya ki bat kuwi ki bil pasateng jong ke district council bat katong ke hakmat ke jongi hi kalong baik kata bakumdu nang ya kun ban wanra iki we pat ki bil ke babun ki bakta bat pelong iki kum kaang ki bakta na ke benta ke im kayam jongi kum ke jai bingri kasi ngadon ke jing scam nomor ba ngabu ke jing ha ki pat ba hoi ha ke jumlong jongi kum kinong mi khmat hai por iba tang sistem nima ban lut ya kai ka ba ki bril ki angnut bar ki kwa haman lagi snong bat haman lagi jaka handrai ngangit ba haki bril hi ki badon kabor perkhat bat kejing perkhat ka babha ba ka bakhan ki bala ban skutu ki la ban yo i ken ya kai ka bangi ni la persang ban trei bat ban IT hari ka bekut hi kalong baik bang shani haki pai ba bat ngidon ru kejing snong scam bawal ka tu kat ni ki la ban kentai no handrai ki babun ngingit ba kinpek ya kata ke ai ke badon ha ka musim jing kum kinong yalam ban pun urlong ki ba mentoy om tang ka ba menta handrai ke jing mentoy ru na ka benta kalong din ka ban mentoy ya ke imlang salang borok kowe bat ke jing kerpat ka ba khadu ka ba ngadon ban pun snow highway pa iway na kinong tabut jong kamairang constituency kalong ba kamdai ke bang kerpan ban ong tu penjob yang bangan yo ya kata kebor keburom handrai ke jing kerpat ke jonga kalong bang irong hangni ban trei de kemusim na ke benta jong pat ba baro balada pidang sodon kam bat pibit ini dengan cakri biang bot ini om na ke benta keburom ke jingbiang ke jongi handrai bot ini bangin yo ban kentiu susu bat ban yadon rengkat bat pigi pat ba baro bangin ye kentiu rengkat bat bangin ye rengkat nang ni sekmat ngaladan metring parti laslam bat u samla rang ba la benset ya ki babon constituency ke parti na leader ki jongi nadu ki national president tu state pat dar la benset nga ki kam bangin charge ki we constituency di halak kalau kita kenong rim dapat perkat dengan ba menyo wan yu kejat biang hakas nong kebal hal pun yang nanti utara snong lang ni snong nakasan kapelong yang ba nanti hok kumlu mangan yo panwara lem
ya kita ke kipan ya pen ba ke kipan yo ban keno senyang lang bat kesenong getau kam bat area constituency jang par yang matarsan na kaliang donga kum kotong juga MPP nakwa ba kipat ba kin ai liang ai biang kacing kesan ti kaman ketika diang nagamta ya katia nga kum kotong juga National People's Party but kamtam bangiyo kumno bangiyo mania trailang larangi poi hakatong iyo mania trailang but kamtam but ki darbar sinong ki darbar kur ki hima but ter kumtahi kum kotong juga National People's Party hot ngala juyat bon ki constituency juga state Meghalaya bangin litur alor kamtam namta kani party ti haba ngadon bat kani constituency menta banya trailang bat kini ki party leader ki jongi nadu ka district nadu ka block president bat kumju ki executive committee jong ka block bat kamtam ya ki primary unit ki badan hangli po ke area motorisan ya alor ba ka jing trei bat ni hakani ka kenti jong ka MDC election ni ba ki ba nalani kita ki leader ki jungi kita dan kita kamansim makumno ngin tresitam ba kumgin poi sakatong Kapor kaladei bapinjit ya ki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke gatong ka bagidon ki kiman ki bakongsan ki bagibu hakman kita kide ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ke jubab haswa bapin lek ban tap ya ke vote jongpi ha ka arpu wai tarik rumpang arjar arpsa baik ya ke program markman pat ki kertong